Simon Busuttil jikkontradixxi lilu nnifsu. Meta kien membru tal-Parlament Ewropew f'diversi okkażjonijiet saħaq li huwa inġust li f'dibattitu u votazzjoni jiġi iżolat pajjiż. Meta mistoqsi dwar okkażjonijiet fejn hu stess iddefenda pajjiżi oħra, huwa wieġeb li ma jafx dwar dan. Fuq liema pajjiżi inti ma semmejtx, ma nistax nifhem għal xiex qed tgħid. Intant għalkemm Simon Busuttil ma setax jiftakar f'diskors dwar il-Kostituzzjoni Ungeriża huwa għalhekk. When we single out a member state and when we try to act outside our competence, we send a wrong signal. We would stand accused of political instrumentalization and we would be undermining the trust of citizens in our own institution. F'każ ieħor dejjem dwar l-Ungerija huwa għalhekk. I said that politicizing this issue was not just attacking a member state, but it was undermining the EU presidency. Today, I feel that we have also undermined our own institution, and that cannot be right. Dan ma kienx każ iżolat, f'każ dwar l-Italja kliemu kien ċar. Din hija mhijiex materja ta' kompetenza Ewropea u li m'għandniex nippretendu rwol li mhuwiex tagħna. Hija kwistjoni li għandha tiġi diskussa u deċiża fil-livell nazzjonali. Biss issa li huwa kap tal-Oppożizzjoni huwa ma ddejjaq xejn, anzi jagħmel enfasi li fid-dibattitu fil-Parlament Ewropew jissemma u jħammeġ isem Malta. Dan minkejja ħareġ biċ-ċar li ċ-ċittadinanza b'investiment hija deċiżjoni fil-kompetenza tal-Istat membru. Simon Busuttil b'dak li jidher attentat biex jikseb punti politiċi mar kontra l-prinċipji tiegħu stess, b'dak li hu kien sejjaħ strumentalizzazzjoni politika li timmina l-fiduċja taċ-ċittadini.